Boina January ni somni panga kumsang ni somni panga inrin ni ania in zawain chibaile vekule kuthia inthlak ampeda All Mizoram Petroleum Dealers Association ampeda chuan thu chua siamin tanker driver ten mi poitan theito pan chua lain kuthia an tor thuan tarlang ampeda tarlan danin Mizoram Truck Owners Association MTOA in lungoi lo na an lantir na a January ni somni pani kumsang ni somni panga an chua angin tharum tholo ni se ti le mizo lir theipol min khop lo tu te chu dan boy lo ni se anti lain oil lama mi puiten har satnan tolo nan ti in tanker driver ten theito pan chua laya kong laka dan lui anni mai ba ka kuthial an lo thak ani tanker driver te chunga thil thleng hi ampeda emergency meeting nimin ni somni pali thakhat kumsang ni somni panga nei chuan andem takzeti antar lang truck te antan le theito Mizoram Trucks Owners Association MTOA le Mizoram Trucks Driver Association MTDA chuan shiatirna ti chuakin niza ni somni pali thakhat kumsang ni somni panga zirtop ni zanda rukle achan ve tangin atlan le theita ti an puang MTOA le MTDA chuan kongchiat wanga ni somni pathum thakhat kumsang ni somni panga zingdar siri atanga Mizoram chunga truck ding chu Sawrkar in ma ala a konpui le khamrang in kar kong chezwal tluk lo omzwal te no ani tak wangte kong anla siam thazel dona wangte le PWD na thodan tu ruaman na fel faizok om tak wangin ni somni pali thakhat kumsang ni somni panga zirtop ni tlaidar rukle achan ve hian kantan le theita eti kan puang anti andin chunga min thlop tu lir theipol sang sang le tom ngai duty te chunga MTOA le MTDA chu an loma andin chunga har satna tok mi puite chunga shat thiamna andil ramtana thil poile siam thathar satur thil an khoi chuan be zel tum Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Nimin Khan Congress Bhavan Aizola Friday political session an manga he huna tu soitu Vice President Pulal Nun Moya Țawngchhuak chuan ZPM Sawrkar chu ramtana thil poile siam thathar satur thil an khoyani chuan an bezel don ti asoye MPCC Senior Vice President Pulal Nun Moya Țawngchhuak chuan ZPM party hi party sang sanga tanga tlan khom an ni a anin zuar thiam buka mi puiten be seina an laka an neya abe seilem lo te point enchin ve shim du nan neya ne takin Mizoram mi puiten an thlang tlingani kumkhat chuang an Sawrkar ta a heti la hian mitam takin Congress party hi ngoireng anga le Sawrkar kaldik lo na soitam lawa min ngaya hengti kan shelawani lo kumkhat man la Sawrkar lawa anin tiam kamna anti le lo te anti lo tura anin tiam anti le si te ramtana thilpui le nakena siam thathar satur thilpui an khoini chuan kan bezel donati ramti chiata omlo nan le mi puite thlawang ho nan an soi chuak ve tran to don ti soin mi hausa ten ho sakbel thur thur ringot hi ramma sona ni lawa chiang taka kan mu chu mi pui nol puin ma an son chuan ramin ma sonani mi pui nol puin sum an nei lawa thilene tur an nei hlei theilo chuan sumdong te pon an tua thin chuwangin mi pui nol pui kuta sumalu theinan NLUP changtlung jok chungkotin ten an hlotin pui theitur Congress party chuan malak kan tumani athlona semlam ani lawa mi puiten leirem an rale theina tur ramin ma son na turani ati Local Council le Village Council in Thantura party mi te fuin bu kan tu lo chuan ara seng tur om ngai lo tuna Local Council le Village Council kan in thlang tur te hi kan bu tu na masa ania nakena ara kan seng le turani chuwangin tran kan la ka ngai ni kan party shwai tu te po kan thlop thata kan tho pui that angai ni ahun le amuna kan du dan te kan ho tu te hena thenila kan party in kan lok pui don ani Congress party hi miten atak taka thok thei tur kan ni te an che chau me kani tuna poram mangai tu mithar thatak tak ten miron zom me ka heng kan mithar te kan party minti chak turin MPCC mingin lom takin kalom lutani ati budget session voi ni na kan enchin Sawrkar ni na langchiang le zwalang ke beichwa BJP State Core Group Member Dr. K Beichwa MLA chuan
tuna Mizoram in Sawrkar control mek hi enchin Sawrkar an ni ti kan hria tanga ya budget se son voi ni na kan thut khom le huna chuan kan enchin Sawrkar ni na hi alang chiang le zwalanga enchin an dolem ti hi mipuiten kan trezel don ani ati Nimina BJP in Friday political session BJP Mizoram State Office mipuirun apa Republica hun an manna puke be chua chuan BJP huat na ril ro kan nei tlat na hi rirulam dam lo na nan na chikhat mipa ngai lo le rirulam diktok lo na le kum upalam tutma a politics tuinu lo in to te kha an nitlang puya tunu ai ro chuan thalai tam tak le mi vengwa tak tak te chuan BJP hi political party pakhat ve mai ni ti hriain lo enin an en to lo thunga Sawrkar kal tole Sawrkar mek te en hian mipui rin tlak Sawrkar kan du te chiang to a Mizoram mipui tamjok le thalai vengwa ei zon na na zong tan chuan a be don thlak le ni tun huna chuan mipa ngai tan mani chobel do tla thi thil ti chi ni lawa chuwangin keini state rethele chomhlom thlatin mai sumpuk dur dap ngai furlai poni lo thalai po a kani le barlak na ber kong chiat wanga motor lian truck klan lo khopa kan ringot mai te hi azia lo le a Mizoram mi puite za lo na le mi pui ngai pui mo lo na lian taka ka ngai hialani atibok pathianin min shwai zelang MNF advisor MNF chuan nimini somni pali thakhat kumsang ni somni panga zirtop ni chun khan an office chung in khom an neya thu soitu MNF advisor pu ke vanal vena Rajya Sabha MP chuan pathianin MNF chu arwaizel tur thua soi puke vanal vena chuan khovel ramlian le hausa USA Japan China le adangtea mani nam choi san zela ti ro puidu na lian le ti soin MNF party hi Mizo nationalism keng nung tura pathian shwai kan ni a pathianin min shwai zelang chief minister in USA azinna thusoi Mizo tribe ti le Mizo nation ti thusoi kalzela kan CM chu thusoya dingtlangam tole ramdanga athusoi chu shengei se kandu India ram chung kan chen pui mek tia phamar le soima mai lo turin kan nge na aru ka lo nationalist atrol lo India mi puite mit mu nge ya nationalist atrol ati VCLC in Thantur Chungchanga puke vanal vena chuan shipui tram tale ramri buayang chi chuan lam soitur zit MP Sawrkar hian anei lo ZPM Sawrkar hian party ri ru puin ram ro arelani MNF party chuan ram mangai na thinlung puin ro arel thina MNF tram liam ta po covid len na satmain VCLC in thlanna nei zo vek manani covid chilen wangin tharuk po seiniti in Congress drama po LCVC tram po toy ani ngai lo thuwa soi MNF advisor chuan marcha hi englai main arete chingai lo ti soin Sawrkar in rol atul lo munphia shal chungchanga MNF in rol ngai lawa aching to tele alei to te anin dor mai chin Congress hun line nam chan tu pol kal tlangin ain rola abuai vek zokani Sawrkar po ain rol chunjom du tolo ZPM Sawrkar ain rola Sundar Ali Soichin Khan Sundar Ali chan thau vai company thau andor le sia munphia lei tura an biak tile sumdong lian dangten buaina nein munphia shalna har satna kunna thoktu te chuan an to pha zokani ati Rajya Sabha MP chuan so thing chungchang chu MP ani na angin committee a China atanga India in lalu tolo tura du thu soin Northeast State atanga so thing thar chuan India ram achom theya India rama so thing thar Tamber State Madhya Pradesh ani ni chamin kakala kumni kumthum liam ta tangkhan so thing an ching tam to lawa state danga tanga anlak lu to jok thu thu nei tu ten min lo shila heti ni chuan ZPM in rol mi alvin MNF Sawrkar in rol mi alvin kumsang ni somni pane tanga kumsang ni somni pali chung khan red thatakin so thing ching tu ten so thing an shal thei ni ti in state dang thar chwa zir chiang sela ZPM Sawrkar hi in rol lo se so thing ching tu ti han red thazokin an shal thei tur thua soi IAF kuta lengpui airport lan lengpui airport forum ten thati lo AAI in har satna an siam bik thithiam lo Indian Air Force IAF kuta lengpui airport munma engamuzat Mizoram Sawrkar in hlana tum thati lo wanga poldin lengpui airport forum chuan airport chu zoram mipuita na thalo tura ngain lan lo turin an ngen Aizor Press Club chanchin thar the dar tu ten komna a airport forum convener
pulal thuam liana chuan lengpui airport le tura Mizoram Sawrkarin Airports Authority of India AAI Indian Air Force IAF baka private player ador nuwa AAI le Adani Group ten an nol wangin IAF lanchu working committee ten tha anti berwanga cabinet point apom pui toni ati lengpui airport hi IAF kuta lan poni se thudel kil anne tanga thirin Mizoram Sawrkarin ti tur tam tak ala nei don tho wangin tuna an chuan number sum lo chu kyan pha arinom lawa IAF kuta lengpui airport hlan hian har satna sukyang don lo mai ni lovin a him lo atibok pulal thuam liana chuan engwangin nge state dangang buka lengpui airport hi Airport Authority of India kuta kan hlan mai bik lawang India Ram Airport tamzok hi loss making airports ani heng state airports te hi ke ni aya kumtin lo tamzok ani state Sawrkarin airport in Kolnatan sumsen angai velo wangin an chor tangkai hle ni atia heti laya AAI in lengpui airport bi ka har satnan siam bik chu an chia thiam lo tho soibok lengpui airport forum chuan October ni som paru kumsang ni somni palia Council of Minister meeting in IAF kuta lengpui airport hlan chungchang an ngai to truma an thutlok na mi puisia tura thuchwa siamani lo chumak an di thon soya thuchwa omse mi puilam ngai dan po shat thei tura an ngai ti an soi kumsani som pakhat khan IAF te chuan lengpui airport chu fighter thurungnan an dil to ni in an soya central lampoint IAF in kulnan lengpui airport hi an otviau nian ngai thon soi hemi wanghian central lamatang po in Mizoram Sawrkara hian Prezar na tak umthian chia thun soibok lengpui airport forum chuan airport mi puitana tangkai takaman chu anda pui mo ber thuan soya central lamin IAF kuta lantorin norma se anpom turani lo anti NGO le political party te po mi puiten thatakan man theitur airport nei ani theina ta na malak na te thlopla turin an ngen bok lengpui airport forum ten lengpui airport Indian Air Force nena hlan atum chungchang ti buan bua sai chu he huna hian MJA president Pusil Rambua sai chuan atlang zar ngalani Sawrkar lai puya Ministry of Education Department of School Education and Literacy ten an thlanangin St Paul's Higher Secondary School zirlai pani te chu January ni somni pali atanga ni somni pakwa kumsang ni somni pakwa in kar chunga interaction program with the Honorable Prime Minister tel turin ankal St Paul's Higher Secondary School zirlai pani Prime Minister kom turakal te hi Lalshiat Lui Doctor of Zodin Sanga chon pui Aizol class 10 zirlai le Lalnun Sang ralte Doctor of Lal Tramoya Dinthar Aizol class 12 zirlai te annia anni hi phalsak anni angin anzirtir tu rempui chuan ashwaya Prime Minister nen inkomna nei tur hian India ram hun sang tangin mi za than anni School Education Director Angela Zothan pui chuan January ni somni pani kumsang ni somni panga khan St Paul's Higher Secondary School Principal nena anzirlai te than anni tu hi shila anni hian January ni somni pathum kumsang ni somni panga khan Mizoram chwa sanin Delhi hi an panta ani Sawrkar ding lai le an mi le sa te kan la ring to kem inthlak ram kan ni a kan ram ro rel tu le khotang ro rel tu tur te chu mi puin vote mangin kan thlang chuak thin kum khat zet kalta khan Mizoram ro rel khol member tur thlangin mi pui kut thak na in tuna ro rel lai ZPM chuan ne taka ro rel na changin MLA somni pasari an neya in thlan lai ro rel na chel tu MNF party chuan MLA som nei in BJP in panile INC in MLA pakhat an neya Zoram mi puiten ZPM a rin na ngatin bial somlia bial somni pasaria MLA an nei meka ti chuan ro rel na an chela tanga kum khat chawral nuwa mi pui ngeng nai tu local council le village council a ro rel tu kan thlang dona rampum huwa pa ro rel tu ZPM Sawrkar le ZPM party mi te chu mi puin kan la ring tokin an kuta ro rel na kan pezui zelem ti chu fia in om thwai don ani VC le LC nomination file top ni nimin thleng khan Khozol district a twalpui khwa le thorang biala suma sumi kho a ZPM chuan chu tu omlovin VC na an changa tuirial biala kon pui
4 VC thar an pe ka chuan in soiremin ZPM pathum MNF le INC pakhat ve ve nein ZPM VC apiang dona Țawngchhuak MNF chu tu omlovin an tling buka aizole lunglei khopui LC area ero Sawrkar dinglai party mile sa ten chu tu an nei vek ne na lang thunga kar le thochana in nuk dok le du te tan hun atop dona chuta chuan Sawrkar na fungchel tu ZPM le an mi le sa te mi puin ring tokin khwa le ve engza ta nge chu lawa an tin chu alo lang chiang to dona hei Sawrkar dinglai mi puin an ring tok le tok lo fiana pakhata angai theyang District Council huna tang to khan VC in khan chu rampum huwa paro rel na chel tu te chanwawa kan ngai deuh thina February ni som pania vote kan thlak dona in khan result chu atuk loka kan shifia vek dona chumi huna chuan zora mi puite ngai dan bukin om dona in khan result in mi puite ngai dan chiang takin ron tar lang dona chumi huna chuan zoram dar thlang chu fia takin kan mu thei to dona ni NHIDCL thiam lo nge anwaya contractor Ruatfela Nu January ni somni panhi kumsang ni somni panga tlaya viral longtlai 71 parapet siam cherutuk kotlonga kho lok thei kha CM ka forward ngala CM chuan dar kwale minute som pathuma malak ngal tur thuin ron changa January ni somni pathum kumsang ni somni panga chomholama JCB manga norchiat le ani NHIDCL website a tarlan angin Construction of 24th with hand shoulder of Longtlai bypass PKG3 on Aizo to Tuipang section of NH54 Tuna chuan 54 ani to alo under JICA ODL loan assistant phase 2 contractor to David Zomi ania heti khopa ma ni ramkong asiam chedu hi ariluna thlak le ni chuti rualin NHIDCL hian Mizorama na tam tak an la a person temte in subcontractorin mizote hena an pilia subcontractorin midang an pe chong le china nakal chong na sa to a na po tha theilo NHIDCL hena an noya contractor le subcontractor te an kok mai china hetiang hi NBCC te point anti danani heti ani wangin keima akabe lai le CESJ anga kan be nuwa po NHIDCL noya contractor te voi khatma kan kok du ngai lo za in NHIDCL mo ka phurtir tata chuti rualin khati e mema chia siam chu thup moi the ani lo hulhual hote u ram leilung fa te min za na chite ma nei lo le kan environment dim noina pakhat ma nei lawa swa sam che zo tu kan rama contract thok vai ho hi ngam ve to te ang u mi zo mi pa in omani ngai chuan ram leilung fa ni man le mani ram leilung le a ho sakna hum hala chem sen lek zai a hun to lom ni Sawrkarin ashem donem MNF le Congress Sawrkar na noya khan voi tam tak ma son na tho fel tok lo highland ani to thina nima sila fel lo taka mi pui sum e ruk na thleng highland na shem tore mo shem toke mo an om mo thin le ni kha thil fel lo highland mai hi atok lawa thil ti swal tu te shem an ni si lo hian engma omzia omlo ti na tlukani Tunaya longtlai lama mason na tho fel lo tak mai nun na chan pha theina khopa na tho zom tho kan mule ta a ZPM Sawrkara danglam na kan mudona ni ngai chuan he contract na thok tu hin na takina shem ngei turani shem nei pe kan i si lo chuan swal huat na le danglam tum na tak tak ombik lo ti na ni heti tak maya na thok chia lir thei che swal pala mishing him na tura siam chiat na tho na sum tam the ang ber e ruk tum na ti sia taka na tho na hi India mai turani lo na takin he na thok tu chunga hian Sawrkarin shemna pek nge hi mi puin kan phuti ZPM hian a shengei turani a in khan campaign nana anin zor na kha atakin thilti inalan tir ngei turani ani silo chuan ZPM Sawrkar hi MNF le Congress Sawrkar mi puin kan du lawa kan hnol nu nen khan danglam na reng an nei lo ti na tlukani ZPM a hian dikna be sei tur kan nei lawa Rorel na dik mu tur kan nei chuang lo ti na tlukani mi pui poin Sawrkar malak na ngai changin thom nei nge hi kan mo phona ni ti isia ang o larem liana pachuaw
WhatsApp hacking laka film khuro engtin nge thlen miswal ten kan chung te chian te tho puite mo rongbol puite anga insoin minon bia a manmo taka puiturin emo rongbol na emo na tho na konga malak puiturin min soma WhatsApp verification code kan phone lo theng chu thiam taka min dil chhuakin emo kan personal information la khom theina tur link min click tira kan account an hack chin kan account mangin kan contact list semi te an bum le chong thina ni invent he dan WhatsApp settings sa two factor authentication on nge ro SMS WhatsApp a kan pinemo code don tu ma pesu kan sha chian viawani lo chuan link click lo a himber hetiang I tongoni chuan 1930 biala cybercrime police station pangal ro asama sain thingpui huana thok pasari liam Nahar Katia Dibrugarh district Assama thingpui huana thokte su nilaini khan sain bein meche pasarin hliaman tuar tipam ti estate thokte hi anni a anni tidna thok turin jing lama tipam tlang dunga an kalai chu sai hian abei tamei ni inan soi liam to ti Rasmi Gowala Mamoni Gowala Silpi Buyan Jaya Bori Sonali Gowale Rupali Hasdale Bobita Buyan te anni ti shiatani anjinga pali hi anhliam ana angrenga midang pathumero hliam te naw tuar anni a anzawain Nahar Katia Civil Hospital da anni kanwain mi som pasari kanni a konga kan kallai chu kan hnunglama tangin sa hian miron be thuta kanjinga pasari hian hliam kan tuar ta ni ti in pakhat chuan soi tipam tang dung le a che vela hian sai ti hi chozongin anwa kwal fo thina an thom po shiat ani fo thin thunei tu te point asama hian mishing le sain kara buai na te hi thil buai thak takani ti an soya sai ti hian chon zon nalama mishing khosak na mun an dilut fo ni in an soi BJP thlopna anu do nuwa JDE win Manipur unit chief anban Nitish Kumar Kaishwai Janata Dal United Chuan Manipura an party chief Kasbren Singh chu nilaini khan anbana emi malok hian singa hian governor Atei Kumar Balan hena MLA annei chonin BJP Kaishwai Sawrkar thopna hnu do thole assembly apo eptua chhiar turangin na athlen he thilisha swale tranchan engma nei lawani JDU thupuang tu Rajiv Ranjan Prasad chuan news agency ani hena an party state unit chief ban ani thu social media adar hnuwa ashil party chuan kan ngai to ngala Manipur unit president chu ani na tangin soltirani NDA hi kan thopa Manipura NDA Sawrkar po kan thop zelang Manipur unit thian hemi chungchanga hian central hotu te anron lawa pompuina po an nei lo lekha kha state president in ama thua ji ania ache dani ain thonun lo thaka alaka action lak anita ni ti in prasad hiana soi Manipura hian assembly member somrukom theina chief minister Biren Singha BJP hian member somthum pani nein Sawrkar siam theisa annia governor hena lekha thona Biren Singha chuan JDU chuan an state BJP Kaishwai Sawrkar athopna anu do nuwa chuan eptu INDIA Țawngchhuak zinga atel tak thoziaka an MLA nei chun MD Abdul Nasir thutna po speaker in ason sakto ni inaziak bok assembly session nunung bera po khan speaker in Manipura JDU MLA MD Abdul Nasir thutna chu eptu thutna ada to ni ti inaziak kumsang ni somni pani in thana khan JDU hian MLA paruk anneya mase panga chuan BJP an zom zuya antin na party kalsana anche dan chu dananga malak thei ani MT chu speaker kuta ala omme kani Manipura hian BJP in MLA somthum pani anneya JDU in paruk anne boka National People's Party NPP in Pasari Naga People's Front NPF in Panga Kuki People's Alliance KPA in Panhile Congress in Panga anneya Independent MLA Pathum Anambok NPP hian Manipur Sawrkar an thlop na chu November thla khan an lo hnuk dokto a NDA hian MLA somli pali an la nei thawani Rail kange motia Țawngchhuak mi som pani te rail in sulum Maharashtra a Jalgaon na nilai ni tlai khan rela kangme chuak ti thom omwanga chiaya Țawngchhuak te chu rel dangin chil zuin mi som pani velan thi ti shiat ani to chiat na hi Mumbai tanga kilometer zali vela hla pachora bula maheji le Pardadip station in kar thleng ani a Lucknow Mumbai Pushpak Express rail
ni tin Lucknow le Mumbai in karatlan thin rail chakchi hi tlaidar nga vela achunga kangme chuak nia soyom wangin din tirani ti Central Railways thunei tu ti chuan an soi achuang then khat GI chu rela tang hian an Țawngchhuak Bengaluru le Delhi in karatlan Karnataka Express Rail lotlan ve cheina sutani in Central Railways thupuang tu swapnil nila chuan a soi kansha to china chuan Postpark Express apindan pakhata hian exil salutuk emo ati din na tang emo wangin na satakin trek ka oma achuang then khathi an GI zui tamai ni in kansia rik ruma ti din na chain an pota then khat chon Țawngchhuak ta heti lai hian Karnataka Express hi abul kunga alotlan ve chi ase ni ti in Railways thunei tu sang pakhat chuan news agency PTI ashil busawala tangin rail chi swal a oma puito rail dangtir aninghal ti Central Railways chuan a soya liam tor ti enkolna tur mamo porwa man vekani ti asoi thalak thedar thin khata chuan ruang lette abula thisin kaya lo omring te po mu tura Swiss Ski Resort kho Davos World Economic Forum Telmek Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis chuan thi te hi cheng noi nga thewaral ani tur tho puang hal achuang then khathian rela me khuchuak chu me emo antia an Țawngchhuak tamaya wandwai thak takin rel dangin an lo suta si ni ti in video a thucha asoya Chief Minister hian a soi State Sawrkar in hliam tor zongjong te enkolna atum vek don ti asoi bok kan Minister Girish Mahajana chu chanchwa na le atwarte en puizui na thukina omeka district thunei to tele police ho to te po ka betoni ti in Chief Minister chuan a soibok Union Home Minister Amit Shah point chiatna thlenga thi an ompoya ti thole Chief Minister nen po anin biak to thu soya Jalgaon Maharashtra Ariel chiatna thleng hi apoi tak zeta Chief Minister Devendra Fadnavis nen po in biain thil thlen dan ka lo hri to a twal chung thu nei to ten hliam tor te pui theina zongjong an ti a thi chung te ka tor puya hliam tor te po rang taka lodam le turin ka du sakani ti in Amit Shah chuan eksa atar lang Railways Minister Aswini Vaishno po in Railways Board Chairman le thunei tu sang rang te chu ti pui ngalin hliam tor te chu kan thwai turin ative bok Ukraine in dauna North Korean sipai tel za asomli vel thi le hliamom to Ukraine in dauna North Korean sipai tel za asomli vel chu thile hliamanom to a khotlangram thunei tu te chuan North Korea in Ukraine in dauna kalmek te atir zinga za asomli don chu thlathum lek chungin Russia khotlanglam Kursk regiona thile hliamin anom nual to ni in an soi North Korea hian sipai sing khat sang khat vela thona heng zinga sangli velin thina le hliam an twar to ani heng mi sangli vel zinga hian tha te hliam te an chin shat lo le man te an tela sipai sangli vel zinga sang khat vel hi January thalai hola tha ni in an ngai bok khotlangram ten an sipai thi le hliam twar zat an soi hi North Korea chuan ala soi chuak velo thunga hliam twar te hi en kolan ni MT le engti kami nge ti te tha an ni MT te po engma shiat ni lo azat hi dik chia lo ma se President Vladimir Putin a thopui Kim Jong Un tan chuan chana lian takani a Russia hian kumin kum top lama inka he puan mai aom ma nge ya anram China om Ukrainian sipai te chwa puya a thopui he somani Ukraine hian ni kum August thla tangkhan Russia ram bunker si abeichana Russian ram riveng to te abar khailea an beitir hian Kyiv chuan ram hi lo azuyan tumlawa nakina inrem na theina na inbiak na oma chocha a manan tum mai chawni inanin soya Ukraine in Kursk alu chil hi norkir shet ani a hi North Korean sipai ten October Russia an thlena tangin ain tran norle chen ni to ma se Ukraine hian Russia ram chung zau tak alalu a anmel matan chuan chana lian takani North Korean sipai te hi athabik storm core ami te anni a rei tak training le invenan positive ni lovin in dona atir top nia soi ani Russian officer ten an shia thiam lo danangin molmang takin an zirtir ni ti in British Army Tank Commander Chin Colonel Hamish D Britton Gordon chuan asoya South Korean intelligence point North Korean te hi tunlaya indona a chichuak turin anin buat seilawa Ukrainian first person view FPV drone in olsam taka mu thein anom mai ni in an soiwebok indo thiam loma se Ukraine sipai commander lok General Alexander Syrsky chuan North Korean sipai te hi Ukrainian sipai matong
tan na hau tak tak an siam sak ve tho ti asoya antama sipai singkhat sangkhat atanga singkhat sang ni zet malam pan tora fui phoran ni a an che dan hi Soviet tactica in khatani a be an har ve viau ni ti in general hian Ukraine TSN Tisden news program ne na asoye Colombia Army somriat vel thi to na sipai luta Ruaman lok to angin Colombia mar chaklama tun naya helpol inti buaina chhuaka mi somriat vel thi na thlen na hmuna sipai sanga chu tir thlen anita Kata Tumbo region a hian National Liberation Army ELN le Revolutionary Armed Force of Colombia FARC peng pakhat inti buaina wangin mi singtel an tlan chhetoa emergency puan me kani sarkar ho tu pakhat chuan ELN hel ho hi intina lutin ando mek pola inzomna nenia anshia chu anthata President Gustavo Petro chuan tholeni khan sarkar chu tharum thona mit turin a hlo chamti asoya mase he an hlo chamna hian nakina tan inzirtina apek tho soi ombudsman pisa chuan tharum thona thlengmek wang hian mi singni vel an tlan chito ni in an soya tamtak chu school le khelmuala anin kula heng hun te hi tan chiate omna tana siam chopani Thil chuya chanchin thar ti chuak thin Noticias uno chuan sipaiten he na changa anshia danin polin hal tak pani ting kara buai na hi November kumsang ni somni palia dollar maktadoi tam tak man cocaine thon an chan wang ni ina puang FARC peng pakhat friendly 33 anti a member te chuan anil puipol ELN ne na inrem na siamin an cocaine thar le thona inrol lo ve anrem ti ni inan soibok FARC hi ruilawa sumdon na a innam no ilian takan ni a an pol pui berero chu kumsang ni som paruk khan sarkar nen inrem na anziaka masela ziak velo aming pu pol dang le ELN hi ton thlein poi khoi na le ruilawa an lein nam noi na salhe thung cocaine an thon chwa abo nuwa hian inrem na lo siam to pol pani hi anin tithiam lo zuita ani an thil thon bota ni a an soi hi engchang e hriat ani lawa Colombian chanchin bu then khatero chuan ni kum December thla khan counter narcotics agent ten Dominican Republica cocaine ton nga point panga an man kha kata tumbo atanga chuak ni inan tar langhlom Tlangram Colombia marchaka Venezuela ne na anin rina hi cocaine thar chwale tol na mun puiber pakhat ani achat laya helpola lotel to President Petro chuan tunkar khan Kata tumbo a thil thleng mek chuan rol rala che te chu mi poi khoina tangin rui hlo kai noi pola anin leta ti ati chian tho soi ELN chu mafia ti in asoi boka Petro hian Colombia muana twan tling omna tura be na chu a hla ber ani china mase karma sa khan ELN ne na anin dor na chu kata tumbo a tharum tho na thleng wang hian kumkhat potling lo chunga avoi ni na na ti topa ELN hian muana nei du na anei lawati ramri kai noya sarkar lai pui thupek le Mizoram sarkar thupek haldon Zomi unification organization zoro chuan January ni somni pakwa kumsang ni somni panga ni lai ni hian Mizoram khosang sanga India sarkarin free movement regime FMR achia chungchang le India Myanmar border hunga tum chungchang du lo lantirnan sarkar lai pui thupek le Mizoram sarkar thupek hal ani don ti ansoya India in zofate anek chep atumna a angai Aizor Press Club a thuthar lakhom thu te akomna zoro chuan Central Sarkar in Free Movement Regime FMR thiata ramri hung border fencing atum hi atop thlengin adodal zel dona UN Declaration on the Rights of Indigenous People 2007 article somthum parukna pakhat na te a chuan twal trau namte abik takin khovel sarkar ramri khamina a thendar te chu anin kalpu in anin tranpuyanga sakhothil le khotlang thil eile barle politics ate anma ni mi le satinen inpoa soiho theina dikna chanbo anne ni ramro rel tu te swan twal trau namte ne na in beronin he dikna chanbo hi ti puitling turin ma anla angati a he dan pasani lai khan India chuan adulama vote pe a tunai ro akal zongin mala me kani anti January ni somne pakwa kumsang ni somne panga ni lai ni hian zoro chuan free movement regime FMR thia du lo na le India Myanmar border hung tum du lo na lantirnan sarkar lai pui order le Mizoram sarkar thupek a haldona
aizola chuan vana pa hol kota Sawrkar thupek halna hun hi mantura ruwa man ania Mizoram chung district khopui sangshanga he hun hi mantum ani boka Mizoram chunga khwale vengte FMR thiale ramri hungdu lo na hi lo zom ve a Sawrkar order halna hun hi lo huai ho turin zoro chuan angena zoro in FMR thiana Sawrkar order halna ani tura hian Zoram mi puite ramle namtan ani ti sia tilvek turin an soma kan tranwal phot chuan kan ho tinge nge yang anti Zore Unification Organization Zoro Vice President Pu El Ramdin Liana Ren Thlei chuan Aizor Press Club a thuthar lakhom tu te komin Zoram mi puitam takhian Zore Unification Organization Zoro hi political party emote anti a Zoro hian enge kanti lashelo anom ti soin Zoro hi political party ni lawa kovel mun sanga omzofa te kanin sui khoma lungrual taka kan oma rorel na pakhat noya kanom le na tura beitu te anni thuan soi khati zong khatun chumata na kanon ti chwale the ti chuni e